Shubor nakaslem jong unongsan Hima. President ka Voice of the People Party uba Ardent milabasayamot. Ulaban pa ba Sngewsih ban ong ban Sngewsih iga jingdu no yu Dr. Ricky. Hendai Sngewsih ban ong ba benut bat ganja apalat. Namar ba Dr. Ricky uda Leit Jaka kaba Kham ban ya kaba ni Mynta. Sngewsih ban ong bangim dai ban Sngewsih hendai ngi Sngewsih benut palat. Balei ngin Sngewsih haba henmen jongi khon jongi persa jongi unong yalam jongi Leit Jaka kaba Kham ban ya kaba ngingi Mynta. Long uba adan habakran hagajingle burom bakhado Dr. Ricky hamadan ICAR nong seder. Being together in our midst in condoling the sudden demise of our beloved Dr. Ricky A.J. Singhal. I would also like to request each one of you to bear with me as I am going to deliver my speech in Kham. Wendy, Clifton, Donnie, Ella, Jade, Daffy, Ardent, and Elena. Keep along, keep bahaying, keep sunda, Kham, John, Dr. Ricky, A.J. Singhal. Hari kapor, na slowly mayo shuayo play. Obratusan, yaki para kijay bariki. Obratusan, yangi kimida masna jini. Bangila, baniyeng, kumagilong. Bangilyo, pagpulong katui. Kumbat labani baro. Nam slowly bangilong, bangi Sngewsih. Namar kata daw nanam jit banong bangas Sngewsih. Lega Sngewsih banong bangi benut parat. Na Sngewsih banong bangi kinjak parat. Balei ngampua banong bangi Sngewsih. Balei Sngewsih Haba hummen jini, khon jini, persa jini, nongyam jini. Urayo yakalat ban Leit Jaka kaba Kham ban ya kaba Ngin Mynta. Yende ban Sngewsih hapne ke jinglo ko khao. Hapne ke jingkunja ko khao. Amang itip urayo la ban Leit Jaka kaba Kham ban ya kaba Ngin Mynta. Nakwa ban itu kiniat kuno by Dr. Ricky. Lari kuno pangangalayo banyak kunun lang. Kaya kapailam ini begini trailam. Haga Voice of the People Party. Dahil pangalaram election hosnam aja kapha. Naratho haga jumut ke jiberkat. Bangan ino yagri kakam syuri patma lingba kasan percaya. Henry, ini ukurang uji uji. Orang balwat yang ahal pun dah tahu. Bangla persanggu ningkong hari ini pengasajir kumulai hausnya arajar kah. Nasloku bahkan udah terwoi pakai linci kalau orang kentiu yang ni keri keri ngaji. Kalau orang ngaji siang yang berjenre. Lembang ila orang rakyat kesusah kekala berkur. Dewa kata sedang yang clean politics campaign house name arajar sipo. But they have a report from sedang ban identify dari ban peki ke kiri orang ba. Jadi kita rispa risyempang. Kita nak play kejat beriu jini. Kita pek kita akan share ban jawel lagi. Begini mino syafmak. Nampak kata kapor kalau doain, beri baik, beri bapak, in beat syafmak, beri kita legor kan tak riba kejat ni. Mana kena husnam agajar sipo, abang ada ni beri kedua ini hari ini sahji hapo, boxe, jebran kalau bersentuhan, kalau beriu, berdon orang beriu bapak, mereka mai jihurnya, nama yang badan.
legit the people pindah hak untuk bentar, legit tengah bandan sekali bentar, legit bandan sekali kam hikai, bahkan kam gabang ini bal syariu tuan. Teng bang itu ngalah persyahi bakong lagi, hendai imso bakata kalong gabadai, day tak pernah hadir ubah Bang Syarem, bakdai hanya kapol bagi klimak kabangan perhat ban ino. Ibariki lawan dari penduduknya. Bang termasuk kena itu aku ingin ya beliau, hapo rencang. Yang badan ni dalam company songha. Ngaron bau blei ayen sipor, yau ni usyaki berkrau. Banuan, bang ayu sini aku pun dah kapol. Kabar sini kerana bang donor masuk, nara perhat syafani. Reno Ardent kamlong bapin sange, kamlong bapin ya kali kacam hak bang perhat ha. Tadi kapor, kabar don pering kecik Kham, don kecik Kham juga jimut kecik perhat. Bang ngalapnom, Balei hari berkiri paknya, nara bapun kata kecik perhat non mesin, kabar sultan, bang syari. Yang tadi pekerjaan beliau namar nabi bukan don kena kelenci. Beliau sandur yang tadi pekerjaan beliau. Asalnya yang beliau, boleh say nak pekerjaan beliau di bawah voice of the people party. Yang syari berkrau, yang nongel berkrau, berpai ketenju hari India berkoi. Jinong berlawan syariat, berani jingkit kiri. Sisa dalam pintu menginginkan yang ini kebaca. Henry, kadang kejinong beliau. So kumanong, banuna bujri su. Mengingat beliau dari kejingku kebabhata, naramta jongi kejak beliau. Ya sekarang kejing tenju, ya kejak beliau. Bangim ni berlesting, Haba Leit usai diberiu, bersyukur diberiu ibarat kejintik. Bangim ni bersemua sarang putih patah, nama kawan berjejak berkumpul. Tapi banget, tapi sim, bukan di patah, bukan bertujuh atau di kubrenga. Asal tu yang kejintik mensim kejintik. Brenganom, ngilang pun kau ikan longi. Sisa ini suatu bawi payah ubah kain, ulah kelemok na peringjoni. Bakun ke parti, abang ini itrei, dari si suatu, dan nongrim ke besar, karena nongrim berai ke bangi juang, ini nama banyak pen, lalu orang kuno, nama ia orang rak ia kata sisa Kaba. Baru orang menjadi kapor, bakun ke parti menin, jalan. Yang kejadian slogan, condolence meeting. Haba kibo bon lagi noyang lagi fat. Kilay pun pau, kilay trend. Ban kenal ban faidin. Yang kejadian jingin jumi noyang ujumi. Patun kapati, yang shimmer yang rai. Pangai condolence message. Sha, Wendi, bagi bro, turun kecil kerjaan dari Dr. Ricky. Bagi simut yang jingkut, bakat ma ban wanra yang jingkelan, ada yang jelas jingkang mempakut. Kejingendo, kejing Dr. Ricky Syakmat. Kalau kejingpen demau ini begini yang ada nomor mengkereskan. Barang pencenai sisu yang jingak jenti begini. Idan malam kulai subun, yang boleh berakhiri, yang boleh syafi wakau. Bagi itu baru kita boleh kendua di jingkrai kamu uta nolam jingkrai. Orang Islam anggur kita yang pun dari apa? Yang dari bantu mensin. Nama itu yang dari bantu. Ngap penuh para nama itu. Ngap pencak para nama itu. Udang General Secretary ada jadi ringkat mana presiden. Barang jadi turun kita. Sanslem yang itu Mynta. Kapan dah wait mesin kamu ini ikut ada jadi keren bersih. Ada jadi nama ni om yang sanjur yang parti begini.
kum the longing kaban ko nuksa ka bhai ka jakuri ban ye train ka jingong shipa daga jing burong mar kilian aka pupum ka ta por ka ban smotna kindet kilsan ulay ula shimno na pring joni o karang may ginisi abang ikan dikat tu kan ni ibiran bakna orang dele ubri man shom khat haban layo bre habo bre Ngin haban pian Ngin haban sishnya au bre bolai bori kita kita di kita di bor kamakya dimentangan semua ya kene balance message kabangi ko mai na kalian Jaka party to Dr. Windy Nisha Tarian and family for sexual condolence message. It is with profound sorrow and deep grief that the voice of the People Party mourns the sudden and untimely demise of our beloved leader, Dr. Ricky Ngin, Member of Parliament from the Shore Parliamentary Constituency, founding General Secretary of our party, and a guiding light for so many across Meghalaya and beyond. But Ricky was a man of vision, integrity, lovable, and a humble servant of the people. Elected with the trust of the people in 2024. He performed his duties with unwavering dedication, compassion, and a rare sense of purpose. His leadership was marked by courage, empathy, and unshakable belief that politics must always be anchored in service and love for the community. As a devout Christian, Dr. Ricky carried his faith not merely as a personal conviction, but as a source of strength and moral clarity in his public life. He often said that being a Christian in politics is a challenge that he accepted it with conviction and humility. Through his words and actions, he reminded us that faith and public service can work hand in hand, uplifting, healing, and uniting. His life's work was a testament to his belief that leadership is not about power, but about sacrifice, compassion, and stewardship for the welfare of all. He inspired many within our party, across both the divides, and among the countless citizens whose lives he touched. He was loved, respected, and admired not for the titles he held, but for the sincerity of his heart and the courage of his conviction. His sudden departure has left a painful void in our hearts, in our party, and in the state as a whole. In this moment of profound loss, we extend our deepest condolences to his bereaved family, whose pain we share. We pray that God, in his infinite mercy, grants them strength, comfort, and peace that surpasses all understanding. May his soul rest in eternal peace. I would like to remind from a scripture which can be found in the letter of Timothy 2, chapter 4, verse 8 to 9, in which I strongly believe that Bariki is saying now this word. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So now, crown awaits me. The righteous crown is awaiting him. And I read the Jire Kaba. And I read the Jire. And I read the Jire